Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to Courtside Talks. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks. Ja sam Stefan i evo, znate koliko je bitna utakmica bila kada ja sa Slave direktno snimam ovo i čekam sutra da uploadujem isto. Pre nego što krenemo, naravno ne zaboravite da subscribe-te na kanal i da lajkujete ovaj video. Taj like mnogo znači i hvala vam unapred, a pričamo danas o 23. kolu, odnosno prvom danu 23. kola, iako su odigrane 90% utakmica danas. Crveno i crno-beli su bili na gostovanjima, obe ekipe zabeležile pobedu, a danas ćemo se koncentrisati samo na Partizan. Partizan se naime pomerio sa te 20. pozicije velikom pobedom nad Bayernom 67-63 posle čak 7 uzastopnih poraza, a posljednju pobedu su imali 12. decembra prošle godine. Veliki period je za nama i dugačak period za nama, a Partizan je uspeo konačno napravi preokret da pobedi i u jednoj veoma tvrdoj utakmici sa mnogo izgubljenih lopti, sa mnogo loših poteza. Partizan je uspeo da savlada Bayern u SAP areni, gde će biti domaćin i Hapoelu iz Tel Aviva u drugom kolu ovog duplo kola ove nedelje. Ekipa Partizana je izašla u sastavu Payne, Brown, Bonga, Ossetkovski i Fernando. Ossetkovski se već ustalio u tu prvu petorku, a boga mi Fernando pogotovo odliskom Tyreek Jonesa, ali definitivno povratnik u ekipu Sterling Brown i rekli smo da neće biti Washingtona ove utakmice zbog bola u leđima, kao ni kapitena Vanje Marinkovića. Cameron Payne kao definitivno prvi play, pogotovo u odsustvu Tyreek Jonesa i Isak Bonga standardan već, pa hajde da kažem, 2 godine unazad. Partizan protiv Bayerna otvorio jednom trojkom, pa onda još jednom trojkom, pa još jednom trojkom i prvih 12 poena dao iz šuta za 3, odnosno Partizan je raspalio po mrežici Bayerna, a Bayern itekako nije imao odgovor. Prva trojka gde je Bayern poveo 3-0, trojka Vladimira Lučića, našeg Vladimira Lučića, i onda je Bayern posle toga stao. Bayern je u prvoj četvrtini dao svega 3 koša iz igre i to je to. Ono što je Partizan napravio, to je ključna prednost koju je održavao, pa hajde da kažem skoro, odnosno zapravo do kraja treće četvrtine kada je bio egal, i onda se ušlo u četvrtu četvrtinu da vidimo ko može više na mišiće da pobedi utakmicu. Utakmica je bila poprilično loša, utakmica je bila neefikasna, iako tako nije delovalo na početku, bar što se tiče igre Partizana. Ono što je meni interesantno jeste kako je Partizan uspeo da izgubi čak 19 lopti, odnosno od tih 19, 3 su bili u nekim ključnim trenucima. Doduše Partizan jeste imao prednost, ali je davao Bayernu šansu da se vrati u meč na samom kraju utakmice. Neshvatljivo, za 22 sekunde je Partizan uspeo da izgubi 3 lopte. Dosta loš šut, dosta neefikasan šut, jedino je šut služio, ako ne računamo centarsku liniju koja ima nešto lakši zadatak što se šuta tiče, mada jeste Tonje Džekiri uzimao step back šuteve sa polu distance. Definitivno jedini raspoložen je bio Cameron Payne, koji je bio polovičan, manje više polovičan, i za 2 i za 3 poena, i je ujedno i najefikasniji na meču sa 18 indeksnih poena. Dylan Ossetkovski je šutirao 2 od 8 za 3 poena, od toga obe trojke je dao u prvom polovremenu, odnosno jednu u prvoj, jednu u drugoj četvrtini, od 0-6 kasnije drugo polovreme, kao katastrofa. Za 30 minuta u igri takođe imao i 0 od 4 za 2 poena. Dosta veliki zalogaj ima Dylan Ossetkovski kod Joana Penjeroe i definitivno ono što jeste interesantno jeste što takvu minutažu ni približno nije dobijao kod Željka Obradovića, koliko sad dobija kod Penjeroe i koliko poverenje zapravo Penjeroe ima u Ossetkovskog. Da li on to opravdava ili ne, teško je sad reći, zato što je već ovaj drugi deo sezone, u prvom se nije nešto preterano istakao, ali eto što se kaže, na osnovu toga što je Penjeroja video kako je igrao u španskoj ligi, eto takvu priliku dobija i sada. Kapitanje Vanje Marinkovića nije bilo ni Dwayna Washingtona, tako da je Partizan bio nešto ograničeniji na tim spoljnim pozicijama, ali svakako da je tu bio i Kalates koji je upravo jednu trojku dao u drugoj četvrtini, na startu druge četvrtine, onda zatim i povratnik Sterling
Brown koji je bio polovičan za 3 poena, nešto slabije bio za 2 poena, da ne kažem imao je 0 od 6 i definitivno jedan od igrača koji imao dosta izgubljenih lopti, ako ne računamo Cameron Payne-a. Sterling Brown je tu bio drugi po redu uz Isaka Bongu koji je imao takođe 3 izgubljene lopte. Cameron Payne je taj broj digao na 5. A Nick Calates, vrlo iskusni Nick Calates je imao 2. Ono da je Partizan zapravo dobio Bayern jeste ta prva četvrtina na osnovu koje je tu prednost držao, čak i na poluvreme otišao sa minimalnom prednošću od 2 poena, iako je ta prednost mogla da bude i nešto više, obzirom da je izgubio loptu, onda je potom Bayern dao koš i završio to poluvreme sa 34-32. Partizan jeste imao svoju šansu i konstantno je nekako davao priliku i Džesapu i Lučiću i Neni Dimitrijeviću koji je nesuđeni igrač Partizana, a mislim da bi dosta pomogao Neno Dimitrijević, upravo tu šansu da se vrati. Kari Pešić je svaku šansu koju imao koristio, ali vidi se da Bayern nije ekipa koja može da parira Partizanu i vidi se da Bayern nije ekipa koja pogotovo dok je bio taj Rick Jones na centarskim linijama ne može da isprati Partizan i definitivno je Bruno Fernando i Tonio Džekiri su mnogo lakše izlazili na kraj i sa McCormackom i sa Gabrielom, iako je Gabriel bio najefikasniji u redovima Bayerna. Gabriel je petica, ali dosta mršava petica, mada se Partizanova igra nije toliko zasnivala na centarskoj liniji, ali eto, vidi se da ekipa Partizana jeste raštimovana, vidi se da ekipa Partizana i tekako ima problema na apsolutno svim nivoima igre, ali eto, ova pobeda, što se kaže, izgleda lepo, bar na papiru, pomerala je Partizan sa te poslednje pozicije Evrolige i sada Partizan je na 18. poziciji sa pobedom više u odnosu na Efes i na Asvel. Što se tiče ekipe Bayerna, Bayern je tu takođe na jednu pobedu više ili na isti broj pobjeda, nije ni bitno. Apsolutno Bayern u knockdownu i neće Bayern isto biti u konkurenciji za top 10 ove sezone, a kad smo kod top 10-a već se razlika napravila između prvih 10 i donjih 10, već je 2 pobede razlike. Naravno, ništa još tu nije gotovo, ali kao što rekoh, uglavnom su domaćini koji su i bolje plasirani dobijali utakmice. Sreća po nas, po Beograđane, da Monako nije ostvario pobedu protiv Crvene zvezde, ali to će biti u drugom klipu. U svakom slučaju, kada pogledamo statistiku, vidjet ćemo da je Partizan bio bolji i u skokovima, kako u napadu, tako i u odbrani. Partizan je imao bolje procente šuta za 3 poena, gde je Bayern bio na svega 25-26%, Partizan je bio 100% sa linije penala, što je jako bitno, izgubljene lopte katastrofa, ali ukradene lopte su nadomestile to, penali su nadomestili to, trojke su nadomestile to, šut za 2 poena nije bio dobar ni kod jednih ni kod drugih, ali eto Partizan nešto bolji i sve u svemu statistički i Partizan definitivno zasluženo pobedio u SAP Areni, gde će biti u ovom drugom kolu domaćin, tako da hajde da kažemo, malo si navikao na arenu. U svakom slučaju Partizan čeka težak zadatak protiv lidera Evrolige Hapoela i vidjet ćemo kako će Partizan na domaćem, uslovno rečeno domaćem terenu, umeti da se snađe sa dosta boljom ekipom Hapoela koja ima dosta bolju centarsku liniju, koja ima dosta bolje bekove, koja pre svega ima i Vasu Micića, najplaćeniji igrača Evrolige, a ima i Elijah Bryanta koji je neverovatan ove sezone i to je možda pravi pokazatelj gde se Partizan nalazi, a treba se radovati ovoj pobedi svakako i treba dići glavu gori i nastaviti dalje. Mislim, prosto se mora dalje, ne može se gledati unazad i eto, recite mi kako vi vidite ekipu Partizana. Mislim da će Vanja Marinković da se vrati za utakmicu protiv Hapoela, za Dwayne Washingtona. Nisam siguran, ali u svakom slučaju, kako vidite ekipu Partizana? Da li ima nešto što vam se svidjelo ovde, da li ima nešto što biste pohvalili, jer ne može sve stalno biti negativno, treba nekad i pohvaliti neku dobru partiju, kao na primjer partiju Tonio Džekirija koji ima 8 poena, 8 skokova, indeks od 15. A doveden je kao iznimno pojačanje odlaskom Ricka Jonesa. Eto, ostale rezultate će biti u drugom klipu zajedno sa
klipom Crvene zvezde, pa ne zaboravite da subscribe-ujte na kanal. Još jednom hvala vam što gledate, hvala vam što komentarišete, hvala vam što ste tu uz kanal, mnogo, stvarno mnogo znači i naravno srećna slava, odnosno već će biti drugi dan slave kad se ovo okači. Srećan drugi dan slave svima koji slave Svetog Jovana i dao vam Bog zdravlja, sreće i radosti. Ja sam Stefan, nadam se da ste uživali i vidimo se koliko već u drugom klipu. Ćao!